117 hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Akrimun nasi atqahum. Eng çoğ hürmetki layık, eng taqvodor kishilardir. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'onda mundaq deydi: Ya eyyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin ve unsa وَجَعَلْنَا شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Hey insanlar, biz sizlarni bir er bilan bir ayoldan yaratdik. Onundan keyin bir-biringlarni tonish uchun har turli millat va qabilalarga bo'lib etdik. Inna akramakum indallohi atqakum. Innalloha alimun xabir. Haqiqatda Allah'ның aldida eng çoğ hürmetki egiler, o aranglarda eng taqvodorlardır. Haqiqatda Allah hammani bilgüchi ve haberdardır.